So nak update stok sikit, dah lama kita tak buat. So kita ada lambakan stok-stok kereta Recon yang hampir 700 unit ready stock dekat 3 showroom kita. So ini salah satu showroom kita, stok-stok yang available sangat banyak. Macam ni Alphard X kita ada, Alphard SC kita ada, AGS 30, AGS 40 pun kita ada banyak unit dekat sana. Kita ada Toyota Rumi, kita ada Harrier semua spek. Kita ada FL5, kita ada Suzuki Jimny, Rumi lagi, Jimny lagi. Dekat situ ada Type Gold, kita ada Jimny, kita ada FL1, kita ada Suzuki Swift dan macam-macam unit lagi lah kereta. Macam-macam spek, Yaris GR, Velfire, Odyssey, Stepwagon, Voxy. Macam-macam stok kita ada, macam-macam model kita ada. Range Rover sana pun kita ada nampak Range Rover So siapa-siapa cari kereta Recon, warranty sehingga 8 tahun. Unlimited mileage, harga super duper murah, super duper jimat untuk korang. Berminat dengan kereta-kereta Recon yang available sekarang ni, contact Raja Ehsan Kasir. Kita bagi harga yang below market. Senang cerita below market. Noah new facelift, Voxy new facelift.